reka tuvuge tuti noneho bikururiye ikishi nibo ubwabo bikozeho nibo bizaniye zo kubarimbura no kubatikura ku rwego ruhambaye. Isirayeli yaraburiwe yabwiwe neza ko igomba gusubira inyuma ikava muri Libani ngo bavyumve ishwi. Bavuga ko bagomba guhangana bikomeye cyane na leta ya Libani, bagangana na Hezbollah igice cy'amajyepfo ya Libani bakakigarurira mu cyo bita defense measures cyangwa se ingamba z'ubwirinzi, bagashyira gace ka buffer zone katagerwamo na Hezbollah kagenzurwa na Isirayeli. Mama we, Hezbollah iti olingate mu byangaye cyangwa se mu byemere. Ibyo byo nibizigira bikunda naho twasigara dugizwe inkewe naho hasigara umuntu umwe gusa. Tuzakomeza kurwana namwe iki kintu murimo kuvuga cyangwa se ibyo mushaka gukora nibizigira bikunda, nibizabaho n'umunsi wa rimwe yuko Hezbollah itakaza agace ko mu gice cy'amajyepfo ya Libani. Ibyo byo mubyibagirwe. Israeli Hezbollah ibasutse yirimbuka drone na misile ibihumbi kuri ADF birabatunguye mu rwego rudasanzwe kuri inshuro ibyo batatekerezaga n'ivyo yobayeho. Ndaje nkubwire kamwe ku kandi. Nyamara UAE, United Arab Emirates cyangwa se leta z'umwe z'Abarabu, Irani igize gutya ivuga yuko yahateye ibisasu biremereye, harashwe habiturika rikaze. Abu Dhabi ndetse na Dubai haboneka guhungabana kudasanzwe. Misile za Iran zazaga zidafite rutangira nari nyinshi mu buryo bukomeye. Benshi batirishyano rigwiriye uburasirazuba bwo hagati rigwiriye ibihugu z'Abarabu UAE n'isano nyabaki ko tubona ibintu biteye ubwoba ku rwego rudasanzwe kuri iki gihugu cya UAE. Turabyita iki? Indege zitwara abantu n'ibintu mu kirere zahise zigira ubwoba. Amwe masosiyete bivuga ko yahuye n'imbogamizi zikomeye cyane bitewe n'ibitero za misile byabonetse. Iturika rihambaye ryabereye i Abu Dhabi muri leta z'umwe z'Abarabu. Mbaze ngo zagenze gute? Nagenze mbikubwire kamwe ku kandi kuri iryo turika rihambaye cyangwa se iyo ntambara ikomeye yabereye aho ngaho itewe ngo na Irani. Ku rundi ruhande tuvuge yuko noneho bigiye gukara. Ubwato bw'Ubushinwa ngo bwarashwe. Ubushinwa bwabuje mu ntambara by'uko Perezida Donald Trump na Xi Jinping bahura. Yego ngize guhura. Hari umuhuro uteganijwe hagati y'abayobozi b'ibihugu zombi, Ubushinwa na leta z'umwe za Amerika, mu minsi mike gusa iri imbere. Nyamara ubwato bw'Ubushinwa bivugwa ko bwarashweho bushobora kuzamza iyi diplomasi cyangwa se ubufatanye hagati ya leta z'umwe za Amerika n'umubano ubundi usanzwe utameze neza n'igihugu cy'Ubushinwa, bikaba byatera n'ubundi icyago gikomeye. Intambara itoroshye, isekizwa rihambaye. Ubimbaze nabyo nzi mbikubwire kamwe ku kandi kuko ibintu biri gutangazwa mereye iruhande. Nunanyemerera tugenda tubyimbikamo mu buryo bwuzuye tureba kuri iki kibanziriza ikindi. Ese byagenze gute? Abaye iki? Tumenya byose uko byakabaye. Hanyuma unyemerere tujyane ku musozo. Njyewe ndi umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande. Mwese mbaye ikaze. Maze nanone nunyemerera sindahera kuri ibi by'Ubushinwa cyangwa se ngo mpere kuri ibi bya UAE. Ndahera kuri Hezbollah na Isirayeli mwihangana ritoroshye ririmo kubabaho ndetse n'uburyo rikomeje gutana mu mitwe mu buryo bukomeye mu mbaraga zidasanzwe. Nubwo leta ise yavugaga ko ifite imbaraga kuri Hezbollah, ariko birimo kugaragara neza ko Hezbollah nayo ifite imbaraga zidasanzwe ahubwo kuri Isirayeli ibintu byahinduye isura. Hezbollah ivuga ko inambara ku mupaka wabo wa Libani na Isirayeli itararangira. Mwizamuka rikomeye ry'imirwano, uyu mutwe wasohoye amashusho agaragaza kimwe mu bikorwa zawo biheruka byibasiriye ingabo za Isirayeli ADF hafi y'umujyi wa Darene wo mu majyepfo ya Libani. Nkuko Hezbollah ibivuga, abarwanyi bateye ibisasu byinshi bya roketi bigana ku giterane cy'abasirikari ba Isirayeli bari hafi ya Kalde al-Haje. Bavuga ko hakubiswe ku birindiro z'umwanzi ari izo ngabo za ADF bakazisekeza. Igitero ni kimwe mu bigize icyo Hezbollah yise ibikorwa byo kwiyurira bizakozwe mu masaha 24 ashize. Uyu muryango wa Hezbollah uvuga ko ibitero ari igisubizo ku kutubahiriza amasezerano bikorwa na leta z'umwe za Amerika. Ubushotoranyi bwa leta Isirayeli bafashwe na leta z'umwe za Amerika
Hezbollah ivuga yuko ari bwo butuma bakomeza ibikorwa by'imirwano, aribo batumye Hezbollah izahagarika intambara, kavuga ko igomba guhangana nabo ku rwego rudasanzwe. Hanyuma harimo n'ibitero by'indege ku midugudu yo muri Libani bivuga ko byateye imvururu ku baturage bikozwe na leta ya Isirayeli. Mu bikorwa byavuzwe na Hezbollah harimo igitero cyagabwe nanone ku mbunda nini ya gisirikare ya Isirayeli yitwa D9 mu mujyi wa Al-Biata. Uyu mutwe uvuga kandi ko wararashe abasirikare ba Isirayeli n'imodoka zabo mu gace ka Hayam bakoresheje ibisasu by'intambara. Mu gihe kindi gikorwa bivuga ko cyagabwe ari igitero cyabereye ku kigega cyangwa se igifaru cya Amarika hafi y'inkengero ya Irani bakoresheje misile iyobowe neza bagiye bagakubita iyo tanka cyangwa se igifaru. Hagati aho igisirikare cya Isirayeli kiremeza ko Hezbollah gateye ibisasu byinshi bya roketi mu burengerazuba bwa Galilea ndetse na Haifa Bay. IDF ivuga ko roketi imwe yafashwe n'ingabo zirinda ikirere mu gihe izindi zaguye ahantu hadatuwe ngo nta numwe wakomeretse. Abayobozi ba Isirayeli ariko bavuze ko icyo gitero ari ukutubahiriza bikomeye amasezerano ya Amerika guhagarika imirwano. Kubw'ibyo ihanurwa rya roketi ryabaye nyuma yuko bivuga ko Isirayeli yishe umuyobozi mukuru w'ingabo zikomeye za Hezbollah za Radwan Iberute. Igikorwa gisa n'icyakomeje gukaza umwuka mubi mu majyaruguru y'igihugu nk'uko bivugwa nyuma y'uko leta ya Isirayeli ivyigambye ko bahamije igihugu bahamije umutwe wa Hezbollah bakubita rero inzega. Igisirikare cya Isirayeli kivuga ko Hezbollah yanashyize indege za pilote zirasa ibisasu zigamije kwibasira abasirikari hafi y'umupaka wa Libani. Mu kiza kimwe indege za pilote yaturikiye mu gihugu cya Isirayeli ikomeretsa bikomeye umusirikare umwe, undi imukomeretsa mu buryo buciriritse. Mbere yaho izindi ndege za pilote zagabye igitero hafi y'ingabo za Isirayeli zikorera mu majyepfo ya Libani zisiga undi musirikari akomeretse bikomeye muri icyo gice. Mu kindi giteye ubwoba, polisi ya Isirayeli ivuga ko indege itagira umudereva ya Hezbollah yavumbuye ku gisenge cy'ishuri mu mujyi wa Niharia mu majyaruguru y'igihugu cya Isirayeli muri rusange, aho abategetsi bavuga yuko bahise bahugisha abanyeshuri mu gihe imashini yari ishinzwe gufata ibisasu yageragezaga guhagarika iyi drone ngo itaza guturikira kuri iryo shuri. Mu gihe impande zombi zikomeje kurasana, ubwo buri kwiyongera guhagarika imirwano ishobora gusenyuka burundu bigatera akarere kose kujya mu ntambara yagutse kandi iteje akaga kurushaho, ndetse bamwe batekereza ko na Irani ishobora guhita yinjira muri iyi ntambara mu buryo bwa nyabwo. Mu gihe benshi bavuga bati tuzi ko niyo intambara yahagaze, tuzi ko imirwano yahagaritswe, ariko none birimo kugaragara ni urugamba rutoroshye, ni hangana riteye ubwoba n'ivyago bibi ku buryo budasanzwe. Tuve kuri iyi nkuru ijyanye na Hezbollah ndetse na IDF ngabo za Isirayeli, twigire muri UAE, Abu Dhabi ndetse na Dubai. Ibyago biremereye bigwira abagabo koko. Igihugu nacyo gikomeje kuba igihugu kikwibasirwa n'ingaruka z'ibitero bikorwa n'igihugu cya Irani mu rwego rwo kwihorera, ariko ngo wihaye kwifatanya n'umugome ari leta zimwe za Amerika. Ibitero bya misile na drone bya Irani byateje ubwoba mu bihugu byose by'Abarabu, bituma ingendo zo mu ndege zijya i Dubai na Abu Dhabi zagarikwa. Ubwo ibitero bya misile na drone bya Irani byatezaga ikibazo gikomeye cy'umutekano mu karere. Amakuru atangazwe n'itangazamakuru avuga ko nkuko bigaragara muri radari y'indege, ingendo 24 zituruka i Munich, Amsterdam, Zurich na Bangalore zahagaritswe cyangwa se zirasubikwa nyuma yaho ubutumwa bwihutirwa butanzwe kuri UAE yuko indege zibaye zifunzwe. Ihagarikwa ritunguranye ry'ingendo z'indege ryatumye habaho gutungurwa gukomeye mu bibuga by'indege bikomeye ku rwego mpuzamahanga. Ikibazo cyatangiye nyuma yuko abayobozi ba Emirats z'Abarabu bemeje ko sisiteme zo kurinda ikirere zirimo gufata ndetse no guhagarika ibisasu bya gisirikari bya Irani n'indege za pilote zigamije kurwanya ikirere cya Emirats. Bivuga ko hagaragaye ibisasu bikomeye n'amasasu ya rokete na za drone bari ngombwa guhangana nazo. Bimwe muri byo ngibyo byagaragaye mu kirere cya Dubai, ibindi biboneka muri Abu Dhabi ubwo ingabo zatangiraga kwihuta kugira ngo zihangane n'ibyo bisasu byavuga ko biri guturuka kuri Iran. Hanyuma ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ibiza n'ibibazo byihutirwa muri UAE cyatangaje ko amabwiriza yo kwirwanaho mu gihugu hose yashyizweho, gisaba abaturage gutuza, kuguma mu mazu yabo ndetse no kwishingikiriza gusa ku nzira zemewe zo gutanga amabwiriza n'amakuru ajyanye n'ibiza.
ko bagomba kwemera gusa amakuru atangwa. Ukwiyongera k'ubutabazi bwihuse kwabaye nyuma y'amasaha make gusa habaye imirwano ikomeye ya gisirikari hagati y'ingabo za Amerika n'iza Iran hafi y'umuhora Hormuz, imwe mu mihanda inyuramo petroli nyinshi ku isi. Ibitero biheruka ubu birashobora gukururana none ibihugu zo mu nyanja y'Ikigobe mu buryo butaziguye mu ntambara ikomeje kwiyongera. Gataho raporo zijyanye n'igiseke cya Iraq zavugaga ko ibisasu bya Tehran byagabanije neza ibitero by'umwanzi imbere muri Dubai na Abu Dhabi mu gihe cy'igitero cya nijoro. Ibyo birego ntibyemejwe ku giti cya UAE, ariko byazamuye ubwoba bukomeye ku bikorwa remezo bikomeye bya Emirats z'Abarabu. Amakuru avuga ko ivyambo bya Jabal Ali na Furja hamwe n'ibibuga by'indege niba by'ingufu nka Hashbashan ndetse n'inganda nyinshi za uranium byangiritse cyane nyuma y'ibitero bya rocket na drone. Nizemezwa ibitero bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bwato bwo mu nyanja ya Gulf, kwereza ingufu mu mahanga ndetse no mu bukungu bw'akarere. UAE ntirahamya ku mugaragaro ingano y'ibyangiritse muri bino bitero byarashwe na Iran, ariko urwego rudasanzwe rw'ubutabazi rw'ibanze tongereye impungenge ko akarere k'Ikigobe gashobora kuba karimo kwinjira mu cyiciro gishya cy'imirwano igaragara nk'uko nyine ubwabo UAE bavyemeje mu itangazo basohoye. Minisiteri yasohoye igaragaza ko ikibazo gihari. Nibyo tangazo bashyize hanze yagize iti uburinzi bw'ikirere bwa UAE burimo guhangana n'ibitero bya misile na drone biturutse muri Iran, kandi Minisiteri y'ingabo yemeza ko amajwi yumvikanye mu bice bitandukanye by'igihugu ari ingaruka z'uburyo bw'indege bwa UAE bwo kwirinda ikirere no kumira bya misile, ibisasu byo mu bwato ndetse na drone. Sisitemu y'ingabo zirwanira mu kirere ya UAE irimo kurwanya ibisasu bya misile n'ibitero bya UAV drone. Modi igisirikare cya Minisiteri y'ingabo ya UAE yemeza ko amajwi yumvikanye hirya no hino mu gihugu ari ingaruka z'ibikorwa bya misile n'indege za UAV zikomeje kwibasira kino gihugu cya UAE, kandi ko iki gihugu cya UAE cyakomeza gukora ishoka byose kigahangana n'icyo bita ibitero bituruka kuri Iran bari gufata nk'agashoza ntambara muri kino gihe. Babona ko imirwano mishya yongeye kubura kandi ishobora kuzanira akaga gakomeye abatuye muri iki gihugu. Anayo mpamvu bateguzwa abatuye muri iki gihugu gukomeza kuba mu nzu zabo, kwirinda gusohoka uko biboneye no gukurikiza amabwiriza atangwa n'inzego zifite ububasha by'umwihariko urwego rushinzwe ibiza rwo muri UAE ngo amakuru rubahaye ariyo bemeza cyangwa se bagenderaho kugira ngo barinde ubuzima bwabo. Muri make no kurinda abasivile bo muri UAE no kurinda ibikorwa remezo byo muri UAE kugira ngo hirindwe ingaruka zihambaye zababaho mu gihe cy'imirwano yaba ikomeje. Tujye ku ruhande rw'Ubushinwa, aho Ubushinwa nabwo bwatangiye kuvugwa muri aya matati yo mu Burasirazuba bwo hagati. Ngo ubwato bw'Ubushinwa ngo turi babuturikije kweri. Ibi ngibi biraza kubyara icyago gikomeye, niko benshi batangiye kuvuga nyuma y'amagambo yaramaze gutangazwa ku bwato bw'Abashinwa mu Kigobe. Ubushinwa bwagaragaje impungenge zikomeye nyuma y'uko ubwato bw'intambara bw'Abashinwa ufatanije n'ubwato bugabwaho igitero hafi y'umugezi wa Hormuz ku ya 4 Gicurasi mu gihe hari umwuka mubi wari umaze kwiyongera muri ako karere. Beijing yemeje ko abatuye Ubushinwa bari mu bwato ubw'impanuka yabaga nk'uko zatangajwe mu itangazamakuru ryo mu gihugu no mu mahanga. Ubushinwa bwavuze ko nta bakozi baguye muri ubwo bwato batangajwe nyuma y'icyo gitero, bushimangira ko abakozi bose bakurikiranweho bakurikiranywe ubwo bwato bwagabwagaho igitero. Ubwo bwato bwagabweho igitero hafi y'inkombe z'ibihugu by'Abarabu hafi ya Minisiteri, ubwo umwuka mubi hagati ya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari ukomeje kwiyongera mu mazi mu kigo cy'inyanja ya Gulf. Itangazamakuru ryo mu Bushinwa ryatangaje ko iki ari cyo gitero cya mbere kizwi cyane cyagabwe ku bwato butwara petrole bw'Abashinwa bwari bwaragiwe n'ubw'intambara bwa Iran kuva intambara ya Amerika na Iran yatangiye muri Hormuz ndetse no mu karere kose muri rusange. Amakuru aturuka indani mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse no ku nzego z'umutekano mu mazi yavuzwe na Reuters n'izindi mbuga aturuka no mu bindi bigo, avuga ko ubwo bwato ari ubw'ibicuruzwa byo mu birwa za Marshall ndetse n'ubwato bw'ibinyabutabire bwa GV Innovation. Ubwo bwato bwari bwanditseho ko ari bw'Ubushinwa n'abakozi babwo bose barabu mu Bushinwa. Amashusho yagaragaje aho ubwo bwato bwari buri. Abashinzwe umutekano mu mazi
Navuze ko ubwato bwatangaje ko bwakongewe n'inkongi ku kiraro cyabwo cyangwa se ku gice cyo rwagati nyuma y'izabaye, bunatanga ubutumwa ku barwanyi bari hafi aho ngaho. Bivuga ko abakozi bo mu bwato bizeraga ko ubwato bwarashwe n'ibisasu cyangwa se indege itagira pilote, nubwo abashakashatsi bataramenya neza intwaro yaba yakoreshejwe mu kuburasaho. Engineer mukuru wa GV Innovation yavuze ko bitaramenyekana neza wagabye igitero kuri ubwo bwato, bikaba bishimangira ko hari ikibazo gikomeye ku bijyanye n'uko abantu bavugwaho icyaha n'uko bashobora gukurikirana. Ibi byabaye mbere gato y'inama iteganijwe ya Perezida Trump na Xi Jinping. Perezida Trump ateganya guhura na Xi Jinping mu cyumweru gitaha, byongere kandi igitutu ku biganiro bisanzwe by'ingenzi n'amakimbirane ari muri Irani mu kwibasira ibikorwa by'ingufu. Ubushinwa bwasabye ko inzira y'amato mu nyanja ya Hormuz ifungurwa vuba bishoboka, bushimangira ko ari ngombwa ko inzira y'amato yongera gusubirwaho. Iki cyemezo kibaye mu gihe Ubushinwa bukomeje kuba bumwe mu baguzi bakomeye b'ibicuruzwa bya peteroli byemejwe muri Irani, bigatuma uburyo bwo kubigeraho butagira umupaka binyuze muri Hormuz byaba ari ingenzi cyane kuri bo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cy'Ubushinwa yarwanyije igitero cyo ku ya 4 Gicurasi ku bwato bwabo butwara peteroli ku cyerekezo cya Fujira, ndetse no ku cyambu cya Fujira cyagabwe igitero muri UAE. Banamaganye ibitero ku bikorwa remezo by'ingufu ndetse inasaba impande zose guhagarika ibitero. Beijing yemeje ko ishaka ituze mu kigobe cya Hormuz cya Perse n'umuhora Hormuz kugira ngo habeho inzira zikomeye zo gutanga ingufu ku isi, ndetse no kuburira ko ihungabana rya Hormuz rishobora guteza akaga gakomeye mu bukungu bw'isi. Mu biganiro bye, Abbas Araghchi wa Iran, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Wang Yi, yasabye imirwano guhagarara vuba kandi asaba ko ubwato bwo mu mazi bwose butambuka nta nkomyi bugaca muri Hormuz no mu zindi nzira zose zo muri Asia zo hagati. Asa naho avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikwiriye kuvanaho ingamba zabo zikumira amato muri karere. Amerika yihutije cyane imikoranire ya diplomasi n'Ubushinwa nyuma y'uruzinduko rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi. Beijing igerageza kuvugurura aho ihagaze mu karere gahora gahindagurika. Ibi byaje nyuma y'aho Araghchi ahuriye n'umudiplomate ukomeye w'Ubushinwa Wang Yi, ubwo impande zombi zasuzumaga uburyo zihuza umutekano n'ubukungu muri Asia bwo hagati. Nyuma y'umunsi umwe gusa w'iyo nama, itsinda ry'abasenateri ba Amerika baturutse impande zombi ryageze Beijing bashimangira icyifuzo cya Washington cyo gukomeza gufungurira inzira Ubushinwa. Ibiganiro byo ku ya 7 Gicurasi byibanze ku bucuruzi n'ituze mu karere, mubano wagutse hagati y'Amerika n'Ubushinwa. Impande zombi zanagerageje kuringaniza irushanwa n'ubufatanye buke bikomeje kuranga kari agace. Cy'uruzinduko rw'abasenateri cyateje ibihuha bivuga ko Amerika ihangayikishijwe n'uruhare rw'Ubushinwa muri diplomasi muri Irani ndetse n'ikibazo cy'ikigobe cyagutse. Abasesenguzi bavuga ko Trump yifuza kubona iterambere rifatika hagati ye na Tehran mbere y'inama yiteganijwe hagati ya 14 na 15 Gicurasi, na Xi yize ko imiterere y'akarere ituje izanoza uburyo bwa diplomasi hagati y'ubu zombi. Wari uyoboye itsinda rya Amerika yari senateri w'umurepublikani Stephen Dance, inshuti ya hafi ya Trump, washimangiye ko politiki y'ububanyi n'amahanga y'ubutegetsi ikomeza gushyirwa imbere. Dance yashimangiye ko hakenewe kandi ituze n'ubwubahane hagati y'ibihugu bibiri bikomeye ku isi, Ubushinwa na Amerika. Avuga ko uteganya ibintu bizagira akamaro ku masoko n'umutekano ku isi. Senateri anagaragaje icyizere cy'uko inama iri imbere ya Trump na Xi ishobora kubyutsa umubano ukomeye mu bucuruzi wagiye ubangamirwa n'imisoro ndetse n'amakimbirane ya politiki. Dance yavuze ko Ubushinwa bushobora kugura indege nshya za Boeing zikorwa n'uruganda rwo muri Amerika. Avuga ko icyo gihugu kitigeze gitanga itegeko rikomeye riturutse kuri kampani y'Amerika mu myaka hafi 9 ishize. Nashimiye uruhare rw'Ubushinwa muri diplomasi yo mu Asia bwo hagati, cyane cyane avuga ku kibazo cya Hormuz kirimo kubera ndetse imbogamizi isi yose muri rusange. Raporo zigaragaza ko Amerika yakomeje guhatira Ubushinwa gukoresha imbaraga zabwo kuri Irani kugira ngo Irani ibashe kugabanya imbaraga zayo za gisirikare kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ari maze kwibiza icyuya. Gusa kuri ubu ngubu Abashinwa basa nabo bari kuvuga mu bya diplomasi apana mu buryo bw'intambara.
kandi bakabona ko Irani nayo yakomeje kwihagararaho kandi akomeza kwihagararaho mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gukora ibikorwa by'intambara. Senateri wa Amerika yaganiriye na Wang Yi maze nabo baza kuganira byinshi. Arigachi nawe aganira na Wang Yi yagaragaje ikimenyetso cy'uko Beijing ndetse n'igihugu cya Iran bashobora gushyikirana ndetse no gufatanya gukemura amakimbirane mu gihe cyose intambara ikomejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika idakoresheje imbaraga zose ifite gagarike imirwano byari ikibazo gitoroshye, intambara ikomeye ndetse nihangana itigeze itekerezwaho ko rishoboka kuba mu gihe cyose umurwano waba wongeye kubura. Ibi rero bikaba bigiye kugaragaza neza ko Ubushinwa nabwo ari kimwe mu bihugu biri gukurikirana ibikorwa hirya no hino ku isi. Indi nkuru kuva ku masaha y'umugoroba wa tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 igihugu cya Irani binyuze mu ngabo z'abazirwanira mu mazi IRGC bakoze igikorwa kiremereye bagaragaza neza ubudasa bwabo, banerekana amashusho y'uburyo babikozemo bahangana n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Hormuz. Ingabo zirwanira mu mazi za Irani zasohoye amashusho atangaje ibitero by'indege za pilote n'ibisasu bya misile ku mato y'intambara ya Amerika mu muhora wa Hormuz. Irani yashyize ahagaragara ayo mashusho nyuma gato yo gutangaza ibitero byo kwihimura ku ngabo za Amerika ni nyuma y'igitero cyagabwe ku cyambu cya Bandari Abbas ho muri Irani. Mu gihe Al-Akbar cyangwa se imani ikomeye cyangwa se byavugaga ngo Allah Akbar, amajwi yabikanaga cyane, ibisasu bya misile na drone byarimo kuraswa ku bwato bw'intambara bwa Amerika. Ingabo zirwanira mu mazi za IRGC zavuze ko zarashe ibisasu bya misile birwanya ubwato bwa destroyer bw'abanyamerika ndetse bakarwanya n'uburyo bukomeye cyane bakoresheje n'indege za pilote zibasiriye ku gace kugira ngo kubite amate y'abanyamerika mu muhora wa Hormuz, umwe mu mihanda inyurwamo n'amato menshi ku isi atwaye petrole. IRGC yavuze ko ibitero byari byinshi cyane kandi byuzuyemo ukuri, byari ibitero bigera ku ntego y'ibitero byo kurwanya umwanzi. Umukuru w'ingabo za Iran yabwiye IB ko ingabo za Iran zirwanira mu mazi zikoresha ibisasu bya misile zatanze igisubizo cyihuse gisobanutse kandi gikomeye ku cyo yavuze ko ari igikorwa cy'uburangare cyakozwe n'abanyamerika mu kigo cya Perse nk'uko Press TV ibitangaza. Uyu muyobozi yavuze kandi ko ingabo za Amerika zarashweho ibisasu bikomeye bya misile za Irani, bityo biba ngombwa ko zihunga nyuma kwangirika gukomeye, nyuma go bahuye n'iyangirika rikomeye. Yakomeje avuga ko imirwano yatangiye nyuma yuko indege za gisirikare za Amerika zigabye icyo twakita nk'igitero nta nteguza ku bwato bwa petroli bwa Irani mu kigobe cya Oman. Nyuma yaho ingabo za Irani zahise zihutira kugaba igitero ku mitwe y'abanzi bateye gukorerwa kino gikorwa cyase bashatse kwataka igihugu cya Irani banyuze muri Hormuz. Ibi twiteye kubwiye ku munsi w'ejo yuko leta ya Irani nyuma kurasirwa ubwato bwabo bishobora ko no baraza kwihimura bikomeye, kandi koko nyuma amasaha atageze ku 12 Irani isigaragaza yuko igikorwa cyo kwihorera nk'iki ngiki ari ngombwa ku bwato bwa gisirikare bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingabo z'umwanzi ngo zagabye igitero mu muhora wa Hormuz zarashwe na misile za Irani maze zihatirwa guhunga nyuma yo kwangirika. Uwo muyobozi yavuze amagambo akomeye agaragaza ko Irani kiri maso. Umuyobozi wa gisirikare wa Irani yakomeje gushimangira ko ingabo za IRGC zikomeje kuba maso cyane kandi ziteguye guhagarika burundu kibazo icyo aricyo cyose cyaterwa n'abanzi baba ku butaka haba mu mazi yewe no mu kirere cya IRGC cya Iran. Icyo Iran izitwara neza. Muri Hormuz bavuga kuri guhinduka cyane agace k'intambara kuruta mbere hose, hinduka agace ko kurwaniramo. Iran irimo kurwanya ingabo z'abanyamerika mu buryo butunguranye kandi gusa n'usobanutse. Bisasu byaturikiye mu kigobe cya Gulf ubw'ingabo za Iran zibandaga ku mashini zirimbura za America destroyers mu kongera uburemere bw'ibitero ingazwa mu mazi zagabwe ibitero bikomeye aho zaje gutungurwa nkuko nazo ubwazo zabitangaje. Zatunguwe n'ibisasu turutse kuri IRGC byaje intumbero imwe ngo turi. Biro n'amakuru Fox yatangaje ko ubwato butatu bw'abanyamerika bwaturikiye hafi y'umuhora wa Hormuz maze ubwato bwari kumaze guturuka igice kimwe busubira inyuma imbimbiko. Ikigo cy'itangazamakuru cyatangaje ko iki gitero cyakabwe nanone mu buryo bukomeye aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika igisirikare cyabo kimaze kwibasira ubwato bwa petroli, ariko bari no kugaragaza kwibasira inzira igana muri kara karere
ka Hormuz hari ingabo za Irani ikagaragaza ko idashobora kwihanganira akagasuzuguro n'agasumburutso nk'uko yari yakomeje kubiteguza mbere hose, ifite ngo misile cyangwa se missile launchers ziteretse ku butaka bwegereye ikigobe cya Perse, kagira missile launchers zerekeye ikigobe cya Oman ndetse n'ibindi bibunda bya rutura bishobora kurasa mu buryo bukomeye cyane biri mu bice bitandukanye, aho ibyo bibunda biteretswe kugira ngo byibasire uwo ari we wese ushobora kwibasira igihugu cya Irani, kwibasira ikigobe cya Irani, kwibasira ubwato bwa Iran. Ibyo ngibyo nyine bidashobora kwihanganirwa uko byagenda kose, ugomba kuzana igisubizo gikwiriye, ushobora kuzana icyago gikwiriye kuba bigerageje kubikora uko bizagenda kose. Muri make Iran iteguza ko igikorwa nk'icyo ngicyo cyaba ari kibi ku buryo butangaje, kugerageza kubikora wese agomba kubona igihano mu buryo bwa nyabwo. Iran mbese muri make igaragaza ko igihano kuri iki gikorwa ari igihano kitagomba gushidikanywa ko gishoboka, ahubwo ni igihano gishobora kuza isaha iyo ari yo yose, ni igihano gishobora kuza umunota uwo ari we wose. Aha Iran igasa n'iteguza yuko ibyo rwose ari ibintu bishoboka. Ukurikije icyo Iran ivuga cyangwa se ukurikije uko Iran iteguza ibitero, itangazo banditse riragira riti, ni itangazo rya RGC bagize bati: nyuma yo kutubahiriza itegeko ryo guhagarika imirwano n'ubugizi bwa nabi bikorwa n'ingabo za Amarika ku bwato bwa petroli bwa Irani hafi y'icyambu cya Jaski, ndetse n'uburyo ingabo z'Abanyamerika zisenya ubwato bugana ku muhora wa Hormuz, hakozwe igikorwa kinini kandi cyuzuye gikoreshejwe ubwoko butandukanye bwa misile zo kurwanya ubwato n'izirwanira mu mazi, ndetse n'indege zitagira pilote zakoreshejwe na RGC. Bati hamwe n'ibisasu bikomeye by'intambara, inkongi yerekeje ku mashini destroyers zirimbura z'umwanzi. Igenzura ry'ubutasi ryerekana ko umwanzi ari we Amerika yangirijwe byinshi, kandi amata atatu y'umwanzi yatewe ahita ahunga umuhora wa Hormuz. RGC yemeza neza yuko igitero bagavye kuri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari igitero kibi cyane kibasiriye ubwato bwabo, kandi ubwo bwato bwahise busubira inyuma vuba na bwangu, bumaze guhura n'insanganya ku buryo budasanzwe, bumaze kubona uburyo Irani imaze kubabara, uburyo Irani ifite agahinda, uburyo Irani muri make idatanga icyo twakita agahenge, kuko bigaragara neza ko yateshejwe umutwe, hanyuma nayo rero ikaza kwibasira mu buryo bwa nyabwo, ivuga yuko igwagarika ubushotoranyi, agasuzuguro, agasumburutso, nkuko Irani nyine nyirizina bitangaza. Gusa ariko mbere yaho Irani yari iteguza igihugu cya Amerika, iteguza igihugu cya Isirayeli nk'ikindi gitero gikomeye gishobora kugabwa kuri kino gihugu cya Irani, haba mu mazi cyangwa se haba mu buryo bwo ku butaka, haba mu buryo bwo mu kirere. Irani izirwanaho, kandi Irani izagerageza ibishoboka byose igahagarika abo banzi bayo. Uvuze ko Irani yateguje igikorwa gikomeye ishobora gukorera muri kino gice, na mbere yuko bino bitero bikomeye biba. Iran ikomeza kwemeza yuko irakomeza guhangana bikomeye n'umwanzi mu buryo bwinshi, kandi bagenda bahunga kano karere. Itangazo ryanyuzwe ku kinyamakuru cya Fars nanone ryemeje iki? Amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru ku majwi yabo bagize icyo batangaza, bagaragaza icyo ingabo za RGC zirimo gukorera mu kigobe cy'inyanja ya Perse. Ibinyamakuru zagize biti, ndavuga nyine ibinyamakuru bya leta ya Iran zahamije uburyo ingabo zabo za RGC zitwaye ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho bahamije ikidasanzwe bakoze, maze mu gutanga uwo muburo cyangwa se mu kuvuga aya makuru bagira bati: amakuru aturuka mu gisirikare yatangaje ko nyuma y'igikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyakozwe n'igisirikare cya Amerika ateye ubwato bw'intambara, ubwato twa petroli bwa Irani, imitwe y'umwanzi yarashwe ibisasu bya misile muri Hormuz, maze biba ngombwa ko bahunga nyuma yo kwangirika. Aya ni amagambo yatangajwe ku bitangazamakuru byo muri Irani, bagaragaza uburyo Irani yibasiriye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubwato bwabo bwose. Igisirikare cya Amerika nanone cyemeje ko ibitero za Irani byabayeho, noneho ntibabihakanye.
ubuyobozi bukuru bwa Amarika cyangwa Centcom bwavuze ko bwagabye ibitero byo kwirwanaho imbere muri Irani mu rwego rwo gusubiza icyo bisiga ibitero za Irani bidateje akaga ngo ku birimbura cyangwa se ku mbunda za gisirikare za Amerika zirimo ndetse n'izikoresha misile muri Hormuz no mu kigo cya Oman. Ingabo za Irani zo zarashe ibisasu byinshi bya misile ndetse bya pilote bakoresha n'ubwato bwa speedboat bwerekeza ku bwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze ku bwato bwabo buzwi nka USS Tractor DDG 103 na USS Rafael Pertla DDG 115 ndetse na USS Mason DDG 87 ubwo zanyaga mu muhora mpuzamahanga wa Hormuz ngo ubwo bwato nibwo bwibasiriwe. Centcom mu itangazo ryayo yavuze ko bafashe ingamba zo kwinjira kandi ko nta mutungo wa Amerika wafashwe. Mu gusubiza, Centcom yavuze ko yibasiriye nayo ibigo bya gisirikare bya Irani bishinzwe kugaba ibitero ku ngabo za Amerika. Ibitero byari birimo aho ibisasu bya misile na drone bya heresiwe vuga ngo ahaturutse ibisasu byibasiriye amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na drone ngo Amerika yaharashe. Hamwe rero ngo n'uburyo bw'ububiko bwabo ndetse n'uburyo gushakisha amakuru bwa Irani ngo babwangirije. Nkuko Centcom bivuga, ntabwo ngo ishaka kongera imbaraga iz'intambara, ngo iracyafite icyizere cyo kujya mu buryo bwa diplomasi, icyakora ngo yiteguye kurinda ingabo z'Abanyamerika nk'uko itangazo ryabo ryabivuze. Mbere y'imirwano yo muri umuhora wa Hormuz, icyiciro gikuru cya Atamanabia muri Irani cyavuze ko Amerika yarenze ku itegeko ryo guhagarika imirwano, bagakora ibitero by'indege zitega abapilote mu duce tw'abasivile ndetse bagakomeza gukora ibikorwa ibyatumye Iran itangaza yuko nayo noneho ari no stop, itagiye kwihanganira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta kabuza Amerika igomba kwishyura ku kiguzi kiremereye. Ukurikiranye urugamba rurimo kuba ni urugamba rwo kujyana n'umuhora wa Hormuz. Hormuz ni agace Amerika yifuza kugenzura, gusa Iran isa niyatanze itegeko ndetse ishyirana n'imirongo mishya igomba kugenzura Hormuz nko kuvanira agahukunyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran irimo kwiruka nyuma cyane iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ntujya gushyira igitutu Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bajye ku masezerano yo gukumira ibitero biremereye muri Asia bwa hagati. Umutegetsi mukuru wa Iran Mohsen Rezai yatangaje ko Tehran iza icyifuzo icyo cyose cy'Abanyamerika cyo gufungura umuhora wa Hormuz niba keretse gusa ngo Washington yemeye kwishyurira Iran ibyangirijwe n'intambara mu gihe cy'imirwano yatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba ngo Amerika itishyuye ikiguzi cyose cy'ibyangiritse muri iyi ntambara, itazaza guteta kuri Iraq, Amerika itazaza kuzana ibintu by'imiteto kuri Iran. Bari gusaba Iran ibintu by'ibiganiro, ngo gusaba Iran kugira ku masezerano y'amahoro iki cyangwa se kiriya. Iran ngo ntabwo yiteguye ibyo bikorwa, ntabwo yiteguye ubwo butesi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran icyo yiteguye ahubwo ni ukurwana bya nyabyo ndetse no guhondana bikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakabona neza ko Iran ntabyo kuvuga ngo barakora iki cyangwa se kiriya. Icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba yifuza birimo gufungura umuhora wa Hormuz. Iran iti gusa ibyo twabikora ari uko namwe mumaze kwishyura ikiguzi gikomeye cy'ibyo mwangirije muri iyi ntambara, byose mukabizanira inyishyu. Icyo gihe cyonyine niho dushobora kuganira namwe cyangwa se dushobora kwemera gufungura umuhora wa Hormuz.